Kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesani jana kimat bakongsan juga khubor. Wanra ke Sarkar Meghalaya ya kamat yatai halor ke State Reservation Policy hakadar bar thau an ke jela. Kluit ke thamak tin hapok ke yender bar thau an ke jela halor ke jingpan jingeda limbak an Immigration and Foreigners Act 2008. Kini bina ke Sarkar Meghalaya halor ke jing thau sakoi ke district hakajela da ke bapia ya ke East Khas Hills District. Bat ban kentil ke yok kami ajam ki samla penlong ke Meghalaya State Skills Development Society da kelempung penrung kam hajuai. Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar Meghalaya nen ke si lawan ra ha ke yin rubar tau an ke jela banyatai halor ka bahak kerpang ni ke reservation policy. Nakaliang kasengsan Partai Voice of the People's Party VPP kalau ong ba lada ke jingkmi bnia thamai ya ketika mat kalong kabala ban pediang ngini rakhi lekmen handai lada kamlong kumta ngini yang khi persya u president ng VPP uba Aden Miller basayumot ulo ong ba kum kinong tauan bat ru kum kasengsan Partai ka VPP kan bisar bnia yaki kendon jong ka reservation policy kabalawan ra hakador ba tauan da ka sarkar. Haus nam arjar apulai utei u hedu nong yelam juga VPP ula penong jingi ki hanong bak selong ban penbor ya ke sarkar bahkan bisar benyak biang mardor ya ke bahak kerpang ha ka tungkam tung jam jo usnam kar kendai spa nyupuar ha ke bala pentip ya kata sa ke expert committee ke bala penyat kum usong knor da unong bisar bala song that umul chan gag hau benai nai luar jeng usnem arjar arpusan ban kmi bat bisar benia ye kijing dawa ki bala bu akaman na ki benta per ke bakan thup ru halo kijing persya bandang yai penjelan ya kijing ki na kaliang jong ka VPP ka expert committee kelawan ra bat penpoi ya kijing syam ki jong ka sa sarkar hau benai jeli jeng usnem arjar arpusan henre ye ketika kaipot om sim la pelat kabala penlongo iki babon bat pen artatien halo ke jengkut ju suba hakar kom trikam kayin rabar thau an ke Meghalaya kala sakhi ya ka thmak tien ka baklut ha ke jing tai halor ke jing dawa ban yo ya ka kedan kum ki jaka ki badan hapo ke jing da ni ke protected area hapo ki kendon jong ka an Immigration and Foreigners Act arjar pusan kabala penlong ya ulam phang jong ka yin darbar u Thomas A Sangma bon happen sangi sipor ka darbar hadu 10 minit u MLA jong ka VPP u badan hakaling persa haga yin darbar u ba Aden Miller basayumot ula kenua ka sarkar ba kamsim sim kya halor ka ILP u menteri rang ba Conrad K Sangma ula persangkat bala ban da bat pengsan da ka bakdo halor ka jingelang ki ba ka sarkar kala penlong bat kinong elam jong ke sarkar pedeng bat lakuntu ki dukhat jong kaliang persya ban ai ke jingi trelang usembut menteri rang ba kejela uba prestun tensong uloong ba yakinong kentho persya bakin nekbut din hidaladi yakini kamat senong ba Delhi hadin kani na kaliang jong lang phang ke dorbar ula kerpat iki dukhat jong ke dorbar bakin long jai kenang ba ki jingi tai kin long da ka basuthu kat ba ke jinge ta ki dang ya chaprang ulam phang ge yin ba thau an ke jela u Thomas A Sangma ula penmi hukum ye ki dukhat jong ge yin ba thau an ba kim dei ben record lani ban ring dur lani ban pha iki video ki jong ki ya ke jingya chaprang jog darbar hadin bu MLA ke VPP uba Aden Miller basayumat ula penpriang ya ke ke durki lengba kerensan social media kat ba darbar kadang ya seperang haba kedong halor ki kendon peniak darbar ka kendon ke ba arspa nyupusan bat ka kendon laispa khatsan ulampang uloong ba ka jingle jong ba Aden basayumat kalong ke jing penken ye ki hukum karkom peniak darbar ulampang ulo pentip ha ka yin darbar bala adong persya ye ke jing ringdur kat barang ya ke jing ye keren hapo ke yin darbar bat ban penpriang ye ki lengba kerensan social media kate ke jing penmi hukum kelalong hadin ke jing penpriang ya ke video kat barang ya ke darbar mang tengka kani ke khubor kawan sepina ke Akashvani Shillong
Naka Akashvani Shillong mentangini beteng yaki kubor ki berangsa. Menteri Rangba Conrad ke Sangma henem kesengi ulaya tu aha ke yender bar thau an ke jela ba ya kanu ke jingtmu ban od bat budak ya kanu ke benta jong ke Shillong kum ke district onda bishar bnia halor ki pratli ki mat ki belong ki kendon ka sensyar khadar ki bakentup ru ya ke jing he ke jaka ke jing don briu ki jing syakri bat hakaliang ke jing don pisa haba ajubab halor ke jing keli ke belawan rak do MLA ke UDP uba poleng do menteri Rangba Conrad ke Sangma ulaong ba ya ke jing terwa dei ben kmi bnia aswa nengkong da ka komiti hapo ka jing lam khmat jong chief secretary Usama ola kedau halor ke jing kiu jong ke jing don beriu ha ke jela kat kum ke jing ken kalong ban kenjo sya ka saulak saupnyo hajar ars pa arpaway kat hausnem ar hajar saupaway bat ula banjur halor ka jingi trelang hapedeng ki tenat tre kamba per na kabenta ban penyo ya karoi kaman kaba sanjur tikina kajing don brio kala ban poi ya ka saupu sau hajar tam o saupu sau lak tam menteri Rangba ula maham halor kajing ban kia ya ka kam kabadan kam ban sim kia ha ki benta ki bekentup ya kajing penyar state ya ki jakasor ha ka sensyar khadar ha ki sinong ki thau bat ha ki jing te jing sina Meghalaya State Skill Development Society ha West Giant Hills kala penlong ya kalempung penrung kam ha District Library Juwai ban penni ikilat yo kam yo jam na kabenta ki samla jong kathan hapo ki ba hapo bat sabar jong jong gajela uba lambor mi suchen ubalong Skills Development Officer ulaong ba katong jong ketika sinjam kalong ban penyar ya kilat kilenti ha kaban lajit ya kijat kam ki ba khamba kinong waning simenta kila penrung kerteng suai ladi haswa ban yo simbenta ha ki jing ai jing slok ban bapai halor kijat kam bakin trei kat kum katong bakidon bat la penbut pat da ke interview da kiri sampang Kisamla ki bela sakjit ken hap ban let yo jing hikai pentibit ha ki jat kam ba ki lajit uba lambor mi suchen ula pen bena ba kandan sakawai ki jing pendungkam ka bakum kan ni saha amlarem block ha ka khat kandai trik mata ubnai rempang ha CIT Skill Center hajan ka MRB Bank ha ka ba ula wer la kentui kisamla ba kinwan sakhamat bani simenta ha ka te kelempung ru Usumbut Menteri Rangba Kejela ubadi kmi ya katanat PWD Roads uba Preston Tensong nen kesengi ula pentip ba kesokar Meghalaya kan penlong ya kejingelang rengkat ba kibor jong katanat ya dari bat ke NHIDCL ban ya ta ya ther halor kisin jam ban shem nang ni sakman hadien ban nakaliang ju kibor penya katanat ya dari kila penpau ya kejing sokya hakaliang kejing singan halor kejing cumu bantau ya ka flyover ka belong ka surok na lorsun na du na rilbong seduk barik hakanong ba selong nakadaw ba katu ni ki benta jong ketika surok sun kan ya leng ba ka jaka jong ketanat sipaya dari uba tun song uloong ba wat la ka dan kejing persya nakaliang ketanat sipai bante ya ketika flyover nakaliang ka sarkar kan persyang ban pentikina ba on thau da ka surok fulin na katay kaju kelenti. Laban pen kenmal ba kanong ba selong keladan kam bandan ka flyover ban pen sting ya kalit kawan ki kali ha katay kathan na rilbong sabarik. Katugar ni ka kubor kelakut kebelawan sepin na ka Akashvani Shillong ha kapor prabaji ini so pat bat ka Daily Station na kabentaki kubor ki banwan naka. नमस्कार आकाशवाणी से समाचार